junaci i junakinje, hrabri ljudi. A danas imamo sledeće takmičare. Prva je Dijana Sić, kao što vidimo, sa zastavom. Imamo Ludoškog Dušana, Peris Nikolu, Peris Nedeljka, Majstorović Marka iz Novog Sada, Krsti Dragomira iz Kumana, Sić Tijana, kao što sam rekao, iz Zrenjanina, Knežević Boris Zrenjanin, Bugar Danijel Lečka, Glumac Željko Zrenjanin, Stojičić Nikola Zrenjanin, Petković Vladimir Zrenjanin, Nađi Igor Klek, Anović Aleksandar Tomaševac, Đorđević Nikola Zrenjanin, Savin Darko Zrenjanin, Drndarević Vladimir Zrenjanin, Geći Nikola iz Zrenjanina, Đogo Borislav Zrenjanin, Vasić Stefan, Melenci, Marković Miljan Zrenjanin, Ulemek Marko Zrenjanin, Anđelković Aleksandar Novi Sad, Miković Milan Novi Sad Bački Jarak, Davidovski Marinko Novi Sad Veternik, Đorđević Nemanja Novi Sad, Košutić Mila iz Zrenjanina, Medarević Zrenjanin, Medarević Miloš, Čizmić Vladimir iz Zrenjanina, Petrović Ivan Zrenjanin, Kostić Danijel Zrenjanin, Pomoriša Zoran Zrenjanin, Topalov Aleksandar Zrenjanin, Popov Branislav, Novo Miloševo, Arsenal Darko takođe iz Novog Miloševa, Galić Radivoj Čak iz Kikinde, Segedinski Mol, Segedinski Nikola iz Mola, Živanov Nenad Zrenjanin, Jeloglav Arsen Zrenjanin, Škundrić Nenad Zrenjanin i Bajkić Srđan iz Parkaština. Kao što vidimo, svi su uslovi obezbeđeni, tu su ronioci, tu je džamac za spasavanje. Za koji trenutak daćemo znak za start. Prvo himna, naravno, što ide kao uvod pre starta, vi se zagrajte junaci, pokvasite, pa ćemo dati znak. Sad se sad da ga prevrnu. Tako je, nek se takmičari malo pripreme, sačekat će samo koji trenutak. Na moj znak, ja ću vam dati znak kada ćete krenuti. Ako ste spremni, obratite pažnju. Jeste spremni? Pozor! Sad! Ajde, Danijele!